Kompanija Henkel je u 2020. i 2021. godini razvila program solidarnosti za suzbijanje virusa korona, koji je uključivao donacije strateški važnih higijenskih proizvoda, respiratora i zaštitne opreme zdravstvenim ustanovama i pomoć najstarijim sugrađanima. Pokrenula je i korporativni program volontiranja zaposlenih, u okviru koga je sproveden veliki broj projekata za pomoć obrazovnim, zdravstvenim i sportskim organizacijama, ali i ekološki projekat čišćenja vodenih površina u Srbiji Volim reku, a ti? Brend Cerezit je bio podrška fondaciji Novak Đoković u izgradnji vrtića širom Srbije, a sprovedena je i akcija Uživajte zajedno i podelite obrok, podrška brendova Mer i Somat, organizaciji SOS Dečija sela Srbija. Henkel Srbija d.o.o. dobitnik je priznanja dobročinitelj za 2022. godinu.